Mitharai promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngaki kan. Saya am ki beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Khur Adcc TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kat arngut Nongïakura, ka Rorschach Academy, Tlayo ban Khur ka Takma hagran sa limpat Adcc Championship, ka blalong hagasin meningkong Hagwati Assam. Kini kat arngut Nongïakura ka Academy, Tlayo Khur Tylli kita kemaksiar, lightly kita kemarupa, but southly kita kemarnong. Nongïakura ki belayo Khur ka kemaksiar kilong, apinya man baha kongjliu, Meban kongjliu, anak kilia lingdo, Steve Majau, Rimi Krashandi, Katbagi bayok Khur ka kemarupa kilong, Ezekiel Sangma, Batista Karkongor, Badasara Karsentiu, Bat bayok Khur ka kemarnong kilong, Uria wa alang kirim, Benstinius Lendra, Biven Thaba, baru Garret Rani. Second. Come on, good. Come on. Yes! Yes! Ang ni kusek Adcc, ang ni Adcc ungani ko mesoka. Ang habagak tin ke im kejai benriu ke im. Kalau don kata kami kalian language act, nado usnam arajasan. Kuman penhisah no kan. Bah men hakani ka country torik jong benaya yong ke bomot tau April araja April. Na ke jing pen bena officially bah lasim ya kaktin kasih ke jongi bat kom juru kita ki garu wat kaktin garu lasim ya ka kom kata official language. Ngas ngurung ya kan ke kasih atau society bat ru kumju ya ka Acik literary society kiba submit ya ke memorandum sha ke government departmentally ngakot meeting mana haka bengesyong di study nadu ka law department nadu ka arts culture neki department kiba per ngia discuss naong tongin tho ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya ka to ka ak barin bat ngin warna no daka ni ka way ka batmal daka bengiong Meghalaya Languages Act Mdesu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Kan dia tidak cakap apa kunci saya nama dia belum nang gini apa atau interview yang apa kunci nama dia belum cara dia nak cakap yang lain. Nilai kuat syabak kaktin jungi itu yo no ke jing itu bopura. Barkan tam bakan rung haka kernet ke bopura. Henry kalong bade umau jam beningkong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban
kaktin kasi bat kaktin karo kan long no kata kaktin bapura jong jela